ma whaasoa i vaenga ua whai ma whaamai te tono o tātou o tunu ai mai se ale tūlanga i le whala au whaasaina ma vaenga o lea ua taunu ua i te tono o tātou o tunu yes walau fa ia Samoa yes la o mori mawisi o lai kuka kongo Samoa so enga ia na ia le ma le vai ga fo so lai fai tono Samoa ma le yes le avatu tono mai fa fo atu tu oi ai e fa taile ia tau pe no fa ia tu o ese senga o pelengi a komisinga ma vela nga me i mai ia o li a ka wotko sui lo le approach yes e also a radio ai awanga i fai ngal pawale ya sa oilo so ya la raid o le hase fo ngamia ai whawhitai le ua poloka i o e ui o le ua tau nuu mai o tātou whanua a leile i o oi kuai i tangata o lele i mamau atu nei na wha tā ma ia maia ia tātou tu lou la au penga ma la au marolosi wha sori tū la whono mai limo re toa tele o le atu nuu o e sa iai la au le kaunga Samoa e se la au le kaunga Samoa la au le laisengea ai whawhiwhea la o e kau mauki ngor fainga la e whaakama ia ingi me ufuala u whasainga ai misere eisa pau ngare mele miskiu le mea koa e whaareli mai wa whaafia whaareli mai le whaakama ia whanga lau marosi lola ki kapila olo whaarele whaaleanga ai kakiri iwa ai whaakasi se mea wa whai aisa ia mau po whea o ave iai ia wairanga moni me whamahoni ele iei se taimi Samoa ele iei se taimi ua au mai iei se tūlanga fo i leleo ni na yata ngā ore marijuana tūlou e tele ai nao ifo tūlou a susunu mai ma whaatafuna ina a ore kamala lea ele i loa la po where mele umave iei ia whatua ifo i nao tūlanga ia mankua fo e koru koe ngā vai nga fapenga wa sen marwane o maranga o ngai menga ya makodia e se le laisa le meth e se le ecstasy e se le cocaine yeah se mo menga o fisir kela o fe e ho nga me fa fenga fa le nga o la kula nga fa o makiai o ai la ai ala afa fo la con le loka le la meringa loka o kemi wa kau on fa o makia fa ali mai kafu safi kungu mai ya isai o le tūlanga o le whala uwhasaina lea o le aisa po o le methamphetamine kama le ka o le methamphetamine foi le po le pi o le kamaranga e lua o na whao ngā ina o te iloa ea o le whao ngā ina ia sila fia ina i tangata e le maramalama e mwhai o na whao ngā ina e ula foi le paipa le koke vai e kuai paipa foi e ki waka le mau hoi sfai le mau hoi sfai nga o isi la tau te whao ngā ina le foil la tau te ula i nai o otherwise e whao ngā re kui ioi e wha melti se sipungi pe wha melti se meanga e ona wha ngā rola i o le tui fo i le whai e le kui o ngai kamaiki ona tui ai la ia lea na i pe ia o le whai ngā kui o koko ba tu wha whunga mai le turu ia mai si roe whikango via la kōkau sami fo i le ngingi o rako ngukuma io e ai mata le lai o mai tu te vai e mpe o le samu nguko le povi a tu si sila nei ngutu mafofonga o tangata i e wha ngā mea ia le aisa te vai le au vai le mapu yes e le mapu e maru e lue lamu e le o yang purukam ua ngā lemu antoa le au vai la tauia ioi o fōringa ngā o tangata ma o lato fōringa pe ua pi o fo i lele fōringa e ese a fōringa nā o tangata lato te whaia mea ia o le eisa o le cocaine o le pauta le wha o ngā e songi leisu
le ke kango miki foi le o tuala o le tangata e masani le melea kamalele fongi isu so oa le ko ke ia nga ko ke roka ka ero lo pe o suar povi foi le nga irunga matulanga fa pena so o tamala na fola auna ole foi le escasi ecstasy ia por kamanga o fola au e kele la inga sau kamanga in foi le tablets form foi le pio kamala ngai ia pio las poro e ke kanguingu e fa mangingo ko ya uto le ia tulanga o ese ngao o maenga ia o le tamala le matua te tele lava i Samoa o le aisa o le meth ia ka uisi o le crack cocaine ka uisi fa ese uma term e whaonga ai o le kama foi la nga e matua fa le tonua ia o e malo mafau mau me fa tamale e umalonga kui o e ma me uma pe wa e ulainga pe ke kango ai o nguku po le alafa na vai le foi la wa mi o anga ia le la ta o tu mo o to matua le fale Samoa wa le ka wa ka so songa e vai fa ya mi o fa nga mo ka e va ai lo wa tali po lo wa fa fine ai mai se o lo to lua e le moe le po akwa e wa ilo ai o e kulanga foi le lo wa e mafaya le kanga kaya le ke ringa ka wa inga e wa ka ko masang a o le moe le o ke fa ya kuat ai e makua mo anga o le maka ke le fongi pu lore a fuila ro ke le fongi mata ale ngata ile uma te vai tunga le level po ai ko ku lunga ka penga ele mea o tau e ka o ke ingir ke binga e pe ko anga vo ilele oi o te i wa pe o koi ngao se o ela le ke le o lo fa ka singe me le wa fa pe se o kama po se o finge po se o kama kenge po se o ko lu se we ha ti so we ka o alo fo ba o le lango ke me manga o se be fa le ko pe fo me ele o se ko anga o pa ova oi ele o se to anga o se io pe o pa le to anga po o se tulanga kua inga ngapa ma kua inga ngapa le ova e u fa mo fie so o po e lua tolu fa le moi e au lo i po e kolu ele moi so o lo le lua kolu fa le ya kaua ona e va ia lo le pe o se itu le te lu no ya vai kusa wa maka ya ka ki fa mai e pasi lo po e lua ele moe ala active fa solo ele tolu fa e te ia wa to tilo tu sia umana me po sia o tali po sia utama wa le o le falling na eva ai o active mai wa makaronga eva ai e fa ke pa ile langi pe e mai to tilo mai ati oe oe e te vai e fa tala no mai e fi au ka vale o polo maka o solo a o le amu wa o le au vai malau ngutu e sa eko solo matula tolu fa ona e vai ro le o se moe nga pepe e te vai pe o le pe le po viva tu fa fonga le te fiu e kongi e ke kongi ko koinga oi e ke makua e ke makua i fiu e kongi tongi pe o konginga e o le moe pe e le koe ango se meka o se kanga ka ferua rua e ke rifua o e pisa o e ki ususu solo iau kafa moe nga pepe o le sirea poporenga asiaka o le ka kango mea kango le fōu o ka vale
le ka ko ba ngi usila le wa makapo ngi ere na makai testing of covered for ngi test ile ia kanga kala fa nga fa la au aisa polar ba ko na fa la fa sainga le wo fa maro si le test fa fosse fo ile ok le pe a fa test ia por me miki se pepa por ase me fa ia le wo fa nga solo a Samoa sorry ko kala be ka vale so mo o fesiri pe le o afia ngi ka vale ilaisa le winga la le na le o te fai atu ai e o mafso so ngia ku makua fai fe au o kai o youth leaders o uma tangata ie le tu te tau mafai lama pe fa fe fo ringo le media matangata e se le au le o lo to lua ia la vakua o le au le o lo ko lua kai mi mo fo le lai so lo po lua ko lu fa e le moya ngai vai nei e vai ya e ko e ka uma ka fefe e vai ya e ko e ka uma ka fefe lo ko lua ka ma foi le pe paranoia e la le sia wa di nga le o ke no ngai e te no mo fi e vai nguku ye pe ole na e haru be e ke fai ya e ke wa ko ka uma ka fefe me aro ko ru ngai fai ai fa what's wrong with you kama vo ye eu vai cair com você usando aqui para momo bem ya oe o fori ngau hani ai ko faz ngau mai que é mãe mas mera que eu le que eu ngau ai ngo mo maria kwa me ngau ai ngo mo fa ka ka ai ole fili la kamare ole fiu ku dia ro kaidi ole fili o kamare e fiu e kurilu a wafo ya ngofo a kama foi la ya le ya e ngofo ya ka ure fia lo mi o makanga no go siresi le yo lu te tara no atu sa o fenga ruenga le fal pui sa officer soani fo i le rehabilitation retention and rehabilitation sa officer soani e design por kalame ka maki yes that's my other ngaruenga ila wa o te fai ai la por kalame for youth o mea umala ia kami mengai kamiki ke vai se kamiki ke fa mai wa clean wa office ko isia o kamanga fai por kalame ri atu factory so wa mai ka wa le mai li poki o aisa ia e vai la wa chao le mai le udu la kam da wa mai ka wa pia umi ka runga na clean o melia for my set time good about 3 weeks okay ka ko fero ai 2 days later ka ko fero or kai mingi o sala fai ngoia ya tese le o le e tese nei ngoa kama voile le siro ya foi puro kule fa mai lang kamo tese na mai le ngo tese ne fa ka inga yo fa kule tese I'll see you in 2 days time e ke sa ula o le ya o fa o ke fa culture report la ka o fa o mele la fa ya e o fa ngol o pepe pei le popo valu le popo ma me uma e fai voile le wa o la uri poki le ka fai mo oi wa ma fai nga e fai ngi fe awa nga ro ai nga ma ingi mangele le to ya lu ro fa ku le station a ke lo le ya o station o le aisan mele le vai vai station va ko ke station I'll see you in 2 days a lu ro kam le la ku station ula aisa le o moi e ke vai o le aka le station le to nga ma firo ai lua so preso con fua ma ko fero i matician la so lu o foringo ti o vori kai no foringo puro kure fe ro vai o vai ku agora ngo matician o fa si paso ro ngu mare ke matician look at me ki fa look at me ya e ki lo e ki ke ve ki sengo so va ku you haven't been sleeping
well, I'm sorry. Vai ka ko ye. Luinga la na le no te fai atu. O ke mana malele ya I mea. A vai la le te lua no nofo ma siau to o lua a o le ngia o e ma fai aku. No, ke le fia moi. Ke le fia moi langa ya. You know, I'm prepared for this. My mind, I need my mind to pillow. Pillow. Hawe pepa pe ule moi e la mo la sa. Ya, olanga. O tu ai nga si kaili langa. Ya, ai fa tai ile ele nga luenga ale ofisili o le tuti abe se fol mara o le tatu mara valele e mo ifo ile taga luenga le o le forest mara valele ma e kaua pa no e ia sia ka le ka o le si va nga le nga bo mo le fale o ka fa pe o se miskala o lango o ke le lopo po se lale uminga nga miskala o lango le mo mo ile ia le si nga ile kongole o los fa ingale okay o foi apa masa okay foi apa que me fa pengue pe I ka kala ngo for fale le masa lo mio ka kala fa nga ese kongo se ai wale a fia I ka kol malo a fia casta a fia leo ale fo a fia ko male mo fa le a fo ka ka sa miska ko ki sa se mea a fia mo se miska o ke se fia li atua mana tua o le mafua anga le tala anga o me tau drug dealers, ma drug lords, ma tangata fa tau isa fai foala au fa saina longo ala lang. E le ise se tu salone tala anga marka malo me Brazil, Colombia. Ka malo le Pablo Escobar. Yeah. E le ai ma se isia e kukusa longa kala anga marka malo le ma fu isia. Leanga o ka māloa nga ia whakaua ma nga iai ma le kele most powerful government people ngai lalo le payroll o ka māloa o whaamasingo o lo ia malolosi e o ai ngisi sa pelesi kenge ko kongo Colombia ma leo singi e le so nga peia ka māloa nga kokongi me o runners leo la iki fo ngai I o leo escort loli fo I le ki li vainga cocaine ko ka maloa o le kala anga fa so piko ka maloa o ka nga kale nga avea nga kavanga le iva se furu pasenge o cocaine ko Kongo Amerika malo Pablo Escobar o le ale wingo o fa metalanga le wa o ye Samoa e le fa po ke fa yaku ku so le wa kilo le au di le ko Kongo nga ruenga ke kele fai pisingisi me uma e ko ke fiu ai fai mau pisingisi e ko ke le milion ya pau wa le o le vai ngai va pe ma fu anga ya lai onga ole makua I laua lunga I o le vai nga le ka tau ka malo is the Medellin Sinaloa Sinaloa nga konga le fa ko me Colombia Sinaloa and Medellin cartel Sinaloa cartel o le winga la le fa makalanga a fai o lea a ku ke kele la ko ke fa so le o le kupe o le o le angasala o le fa pongai o le angasala o le ngau le kupe nga mafua nga fa ka umar ka malo Pablo Escobar le fa maong yo fa masingo vai foi la e pa wala ka malo so se fa masingo nga sao mai o mea nga manga o ai o le su a vakua ka maloa mangu ese failanga su ko Kongo Colombia inga ua sola ka maloa ua sola wa maka ngai loa ia wa ye ka ka fa maungi mana tua mai o le tua le tala le fa makala ku Samoa a wa lava ngai ko fa pe o ko ko ki corrupt ele yai ka ka fa maungi eventually o mai ko Kongo ele aso a for ka malo vai ngai o mangko nga halu ko e operator ka malo le dirtiest business or cocaine ai halu ko sao ko me ka olea le halu candidate nga sao ko ku sa aku sisi ku sao nga fai pule nga fai pule ka malo ai onga ole halu lo run fa pelesi kingi ai mangko la alu lo fa pelesi kingi ko su me lo record
ai koe maua mai longa record le kaimi o lai se furu valu e on kausanga le nga yailanga ka mai fare pui pui ka mai ngai nga o nga o inga le nga fai nga involve o inga nga ika ya maraka malo revenge lo anga I fa masingo ngare kofu me le fa masingo I fa foi nga fai le case ala fa ka dia ku o ke pasi ka foi kingi ya nga Samoa o le mele o ka ko pe aka ko le fai mele o le mele tau te o ye o le me foi leo ke va ya ku le nga wai ko ke le isi ka ngaka ia le nga power le nga manga o lo ki controlling al mele wa fo wala ko loa e sa fa fai no ko kongo power fai ngo fienga la ko deal ma ku ainga ko corrupt ye Mexico Ecuador Colombia Venezuela all South America yes even to the likes of Jamaica langa foi manga ko government to government o ko mo me samo me nga le fei ka le wori ya la audi langa they want that power one more time e lau ke whaakanga I ngai deal lia dirty deals who knows me pio me nga nang kau whai mla vale le ali paka who knows o fefo ngi me ko ku mama la vale le me ke ingo foanga I senta yer ko kele ai fai e fai ku afali ai sila uko a ko va ai ke le mala va lele fa va malo ku ke kele e kula kalaka I le sami e kula kalaka I sami wa pese me foi lele a masangi e fa le kong e ka kaunga palasi nga I le sami o ngi palasi de me ku mo ngaka ai a ho to va ai nei me na ia malai va lele fa lilo ka malo le escopa o carvao pia o carvao asaka ka nga fai nga kai fale se malai va lele pe nga fai ia le paka o tamai malai va lele fai sa wa nga kai fale ai va ai ave fai ku I me nga o la au ke kele o ku faso e umalonga len ye ka vai va lele fe korofi ro ila la au mangi mo ko ya mai la le wingo fa metalanga ya o kulanga le a lele leinga nga mate tu mala utala le atua e sola le amio le nga ai kulingoika ko ya champigny ya ka be folo ya le nala ai vai si kailia ka mai skeli fa mafia ka mai I run the government lenga fo ele ya ngi out drug dealers fo e ke manga o ke fi million ya ai ke kami nga ka inga u ko sa ka wa malalo ngi u fale arupo ke kufa tulo ele ya se na me ai tupu a e fi million ya longo winga oi pa wa le me ke o so fa Asiaka o ke pole menge wa o le lakwe la ko le isa ke kong boy moi longe ba ngi finka yang ko town le fast yes o le aisa le la li liu pa po wol fast le finga pa ko la so o le ala le na e tatalo ile tua le ngo ia na fu matangi ai nei me umale ato ma fa loto teleina le fionga ile ri pa le mia mai o le fionga le pale mia o se tangata e mausalilo na fa tuanga fa vai le tu o le wingo fa makalang e umaloa le malosi o kanaka pa wale o ka ko marua papa le ato e mo o mia e le la aulia le mali e koa ni au fai ngā ruenga ko koa ma fa mau e umar ngei kausanga o ile ngei o langa ai ave o kala e mo lu kai o el CEO po o el komsinga fo po ai le la filfilia ai mai se am kanga ruenga ngei o puipuinga ai sila ngei ia le uaro ese akurongo au pau o le ase mea o le a kapisa pe fa maungia ma e o ye suenga e o ye le sao se si mea ai o le a le mea o le a kala ave manga kuai le komsinga wa o ko ki fai mai lingi me o fa maungia that time will come se fa kulanga le
ko kongon makanga ruenga o nga ko su engi falele ele o vave mawar kaiminga ele vave mawar kaiminga ilanga ole a fo i ko kongon makanga ruenga leo kanga kaya ngalango lango ya longo ya yo e si luar ko sanga ka mapunga a fela nga awala ko ke pole it's okay ko ke la ua mara ma ko pelo ma it's right ele fo nga mea o le vanko la ua ma ko fa kara fa ku manga mea unless ele se longa uma I fafoka nga kaia le anga kau pule malako fi sosoangi fo I nga mea longo a leo ese uma e fai nga ka makuai o nga ka ko vaia aka o ka uleleia le ato ola ulelena njala and the time will come Samoa ka ko lango fo ile ape fo o le ongosai e ngola ukala e leila ko la for fa ko kuanga de ka ko kai ngo ko paro kainga e le fai ngo fie fo e le kai mi o le loko sa yo kanga kamare loko le fie e me ala fai mai ai a fai e mo e kuku mai aso le anga ngei ma kai mi o le mo mia ngi ko a ele ma fai la uri ko kasi nga fai le me le o le nga luenga e fai fa tasi o ai ko me singa fa kai le ya ko Samuel wa fa masanga pe uma ele feelinga e ke fa awawinga vi ia leli pe uma ele feelinga o ai se isi ko ai sau ko ke nga lulu e fa kasi o ala o le atua ele o ia le mala or kangaka ewe ai e mo o mia ngi kangaka kokoa e o mai nga lulu e fa kasi a fayo ile mafua ai o nga ko mumusu e pale mia la auli makure fast onga o lea e la e afia mai ka ngaka o malo I mea ngei oi ka lo fai pe ua onge ka ngaka e aru ka koua kungu ulei ataua ia ulaia o feo options ngei e siriak mua o lo iloa o se mea sao ai koe ku ua vangofo lua o lo whaakarikari a se ia umar kong kalake whako a wha uma ai fa fufula ya le mio mea ia ma le longa ko a fai wai loa o fa maungia me uma kudi o le upule o le kudi ele se upule anga o le upule lei mo e fa maungi ai le anga mo e pio mai le lei mo la ku ako yes awangi valia maia e kangaka foi lele wa faia inga ma le fa ko inga e Samoa awane e o la tu valinga maia ka ko upule o le kuri o se mele anga ale bo faia a faia kuri a umala ungaru nga oi ele anga ni se mele ke le venga lo que faia se mele ke le mo kangaka yes male kampangi fa fa ko ke o kampangi so a kuli la o e maraungaru nga kuli o e mar CEO onga o lo ke ele I fainga malo which is e ka kaunga e lango ia ma ko nga lu fakas e kaulang kuli o e re so se malo e ke lango ia alo e fai malo ia sainga alo e fai malo ia perkangia pe ke sau ke fai malo I New Zealand pe a fai wa e loa e leo nga kasi so finga ngalo male fa ko fala ingar malo ai le ole o fa mai la ko kuri la kanga ka popoko ai nga o konga ka popoko e to fa mawolu longa tele maro to fa sushi nga o konga ka popoko e ro ke fa kula ukala e sili yaku o nga fai ele si kanga ka e la ikiki mai o nga fai longa nga ruenga nga ke fai ai fa maongi e sili yaku sili yaku e sili mama ioi o le si pale mia piko I longolongo o New Zealand a o le pale mia nga famar ka maloa o chimpota o su kala angor ka maloa o su one of the best prime minister in history of New Zealand Maro Jimmy a ka maloa le ngi fa ilonga ai ke oi ele puanga I lau de mai ko nanga e mele eu mai o se palmia e siri aku alenga ole a manatua ole a tala noina ai a uma e lo pa inga e paule me manga kua kangaka o aisa
o lo fa lo ko le anga ingo le aku o lo le fi fa ya inga ngu wa ma fatu o ha uma me uma e ma oka e nga ya rule o wa ya ru ifoi i le ku nga ma I carry on I love I love fa na ule nei ma si asitel ma ole alua ya malua ya oilela ole kari o sole ka lo faz ka mai ki ka sia o ngi so ma ko se fai mo fie lo pe ka la kwa le kama le nga fo yo sa mo ole mo afeta lenga e fai ka mi uma a o se kama a o se akali a o se kama ma aba ita to ye ai uma ela ai fo mai ora kali o fo mai ole kali o come singa fu le nga o nga sawa koso a ko lungar palaka ole aisa e o e nga ka loka o i makanga nga yo nga au kafa mai vai ya ke lo la ka o kai ka fia ka ya mo kai se koi fo awa a fa ka la mo fa be nga le tu no isa ka koi inga o ai se ka me kilele te kama akari I kongo ara ko inga foi le nga sau ro fare pui o mai ai si sui come singanga la ko e mara usi ngianga se ia ka ngakala le a ole wodi inga le ko so ko ai maka ka ia va ai vai le fama yo isi po yeah sorry ka fia ko inga ia fa pe mo foi nga mai lo ko inga so ko inga i maka o le siva nga vonge sia ka e ke ngo pe mo mafofo le ko o mai o longo mai ken kar mai ko apalai ko finga le ke o fo le ma ai o failava inga ia ko o fi mai lava la o le kongu sia pongo em fai on fa kongu me ko ke pisangi mai o I fo yo la ma ko afisiringi ai tangata e sa fai le la to sa fai le peno e fisiringi le ya kaua ai se a mua elengi kanga kai ngaru rue mare malo ekeke ele ma fai langa ava kua ilanga the government and the cabinet will never ever over their dead body le winga nga kakala e makuai ma o ava ngoa mai mauia mai fesiringia I fo I kanga kai le asa fai le peno pe ai se a wala ko recommending ai ngongi knowing o leanga nga esere seri inga wa ku fast aro ese iken ka kare ke fo le ma kurua ye malongo ho ale tu fetu nana tu bela le va noye nga ngisi ka mari inga buye anga fai le langa runga ke mi fai pa penga lai iken ka anga sa foi longo fai langa pa penga lai ar pa penga ko me ko pa lai le mo kwa ole mo mianga le atawa ole mo mianga wa te tau ai ona vatu stato como sina fo sui uma makanga ka ia saile one sala o kala le ku faya le anga e kusa fo ipo anga I mau ai sai kele wa ka mawa le ya tawa a faiele sa o kanga ka I su enga e hoki fo ngar me ala o fionga como singa mala o fionga pare mia a o fionga fo yor mingiska o leo iwe o pomongi anga mara ko kingo ele foi se me ala atau tu au la foi le fina ngalo le fionga le mingiska o leo le fionga fo pare mia a me fa pe langa o le fa maru maingi modi mangi me fa pe nga le hai ele ilanga fa ko approve nar ka nga ka kioti inga u fa ko ai lo inga u approve kioti il court of law iwe e fa ko aka ua o e u fa maungia sau sori nga kura fongo inga u ka sa malam fa pe mai fa singo kioti a ngai mau kai mia nga morianga ya ku sa ro mama ole pepe me fa ko afa nga u nga fi iwe ele bingola titala ele fa pera a me ro proven kioti ro o nga va a ele a vea matu langa e Taofi ai le faisa o le meka kaunki lingi ai le makanga ruenga o le to me o ke le trustinga ka ngaka lai office su e temi te lo me mapito I mali o mga kuai langa o va tunga ke se inga I fonga nga mai lunga ele page foi le ila mutu le fatara no anga le o vai to sa loia le misio ok Iyo no matamata la ya ile vai ngare ka kipi mai ila mutu ke fia haru fu so ngi la ko fa karngon
Pauar vaenga sa o fia tultuli mata. Ua fiu le faifasili le kaukukuakungi afi foi le e whapea o se vaenga o whai tu au e leo. Wa o kua kongu angalanga whainga fasili. E tau mawhai e su e se tamai pū foi lili. Matu. E whai loa tu ai whai ku au e awha masanga Samuelu ma le makanga ruenga o leo le whainga o le. O le tangi le no batua. Paul mea whawhikai ia le misio. Laenga karisaoa e mawhai. Le me foi lele o le vaku le emaili ma as long as ua matua lava ma wha maonia ma tūlanga o elemene e te tau hoi o na whaise morianga I le vaai le nā leo ai la le information o le whatoa o loa mai ai o ke le iloa ele I ka ua mai ele leo mai ka le leo su ele ma ki soka ai e pea nga o whai akura o kala wa uma nga whai lau background check ka nga kai e whai lau case wa uma I already done my assignment ya o ko uma le o whai kumongia and lau kango pe ka hauwhio ko suafa lau lewa kua a o le information le o maua mai I whakarangoanga lea ina ua sau noa ia le misio a nga I prokalame le mwhape mai ile matou le latou to longa foi le close door le fa sa le media le fa sa le media before le mail ile hearing le fa ngim fa kanga lo le peyo la lungari le fai mai o le na sa no le tamai ta ile ale su ale o leo longo winga la o mai ka ile le mak soka fa mai o le foi ngai sa ngo ma mention ai o le foi ia mo rianga ia ke o ka fu nga mo rianga ai nga ke le I fai mai nga me ia ke o le la o fa peni confirm o mala o assignment le ngo su e ai ku o le o fe kongu le me ia le ula le pe o fa ko amo le ke ka fi ai le o mi fu ka fi ro ngo langa it's a public information ka ngai lo ka o le la o ke fia mala mangi langa le ua public le sa nga sunga loia o ro ku mo le ngari le maka umai ai ala ukala nga file close door hearing ai le ingi me fa pe nga e kala ngo mai ai nga ua ka kala ngo ma u fa so aku me uma nga e fai mai la uka pe nga ma me nga fai ngai mo wa nga ia ai banga go kikiro ye ai sami o rinka ngo lo ia male leo wa fel lo ia leo ka ku me ka pu le foi le foi te lo le sunga tamai tai lo ia o ka mai kai lo ia foi le ku ia kia o kai mingai le representing ia mtanga ngo leo ai lo wingo lo tala o le ala o ke ia ku ile information le o le o ngo foka ui o fa mai o tangata foi le kangi which is o le representing ai ilanga su o le foi ai mo riang but e makele I kala ngoanga kele I ka ua mai foi ia ke ua me po ai o fisili la le ke fisili o ai la kanga kai ai mo riang ai oi leo la fisili nga le ke fisili ko o ale ka ua mo kanga absolutely ngale paua nga o kanga nga o maua mai la o intel fa ku ko inga nga paunga or kanga aile or kingele ale su ela pila umaka ele oya so ole winga la le ute fai atu ai o mo ko ila ngonga ya mo fa ngongo ai ole a ka fiofi foi au ki fai lo ngoa I need you to tell me and be honest po le ya ole me le wa ngofoi kusa in other words wa ngofo fa vai le so ngora o kis kusa ola take nga and I have every right lang o lenga bakur kang kusa le la falling mai o kala nga e au mai ya ke au e pe ka ole ai falling mai o ele se kong kiria e se malmera kong avesi all over that's good enough information and going out with some case ai ole a ko fa e ko ku ia la ufa se ale e makanga ruenga po ole ale mafuanga ole faifu ole kala ai o fe la le kangi nga o fa o mai kia pe afa pe se mai si ku so le wa fa malo si le case le wa fa malo si le ke la le wingo la utala ale ke la maua mafuanga le o runga le euskadia
ongo le wala ko ke ngeso so ele mala ko ka wa ko fo mai ora or kanga ka fo ile le kangi mai o le fo yai kanga ka ye kangi ye kanga ka le or kara le misi o le fa na ai la e a os botou va ai la o a mo kengi wa ka ko va ai la ka ko ile mele le makua o ki ele mea ai nga uma nga fai e ngalo ia oka ngia uo leo lai ko kongo makanga pe wa uma langa ka uma ilonga background ya kia uma e ka ai lua wa iro ko kia o kango bange ya kundunga le lisi a ko ha me uma ka oi oi a le wa vatul fa tuanga au la ngonga no fa ngonga le atu ye me ga ringo yes afkai le shei nga menga ngoma maka you know wa umang avela la uia take ile unga le fionga le ile famsingo I respect that okay respecting a fai unga bo fai ai e ui ku langa e fesilingi ai le ese unga fai o case le mai case ai sikangaka ai ole ale ya fainga le nga ongai nga fu mai ai ngai le ko fai se la por kalame ya makulanga wa ka oko yai mar ko fo yakula solufu fa ya jaulaya o ke le bare fo ke vai kunga nga wa ngai on ma ya por kalame ale ilungo le la por kalame ole kamai ki kire fa karango mai ia tulepa ale kai yure ku ngai ai pa war me o ki kuri maka ia pela ke solia conditions mai inga ya orang luenga fo I ai fai fa kasia ka ko fo mai e lofa I ka ko au nganga mat pokalam ia malang o au ia ko e poroka mai ngam pokalam me uma so or kuranga fo le sa o ka fa ngoi ngak pen ka sa mo ka fa fe film sio pa pe mai e ka nga e la ku yo e ko no le box e korosio pe fo ringa fo le ma e la ku yo e lo ka yo lo kanga fo ba nga le o le wa open up le mon maule le kala le leo ko sa lo mele si fa pe kai kusari ke so mai ke sa mai fe pe kinga ese mamma o ke no ele ke kusa ke singa mal fisili pe no family inga ele vale leo a mi lo ka karmo so ka kilo o mo kwa family inga wa kaule kum family inga leo in mori anga mo me manga mia a foi le te fatu le anga fo ile o sana mele o ia yo le loia ai le o sana mele o se su tu lo wa maru loia wa na xira fio ka we ku mui I uso ma ko fa finge ma felengi loia ngi sila ai ona ma na tunga ia la ona o yo le loia le ku mai le la ku le la ku ke malanga vaenga lea so of course la le to esa walita no ai wata o so maila na tala le na fai mai e te tawana o ai koe fai ua e koe karia ia mo koe mai koe karia ia mai ia ai ona e ma fai foi ona ona e ma fai foi na ona e ma fai foi na e va la nga ke loa la vana te loa ai fa tanga fai a ukulu mai nga e ese o la korosi mai ke au mara uku ku lungo le sum ese e sawa u korosi la ngumu a ku le sum e sawa la ngu urudi it's do no wale ai na pauleo no mo lo le tama info folea e winga I kanga kaleo ke fa mo langa so enga ai sa unga ola ngofo mention o me e ngo vai ele case pa wa nga me ngo va pe okay ora ngasu mai sia lo ia nga sa fai mai o nga ngasu ili tai mingo ye ngi si nga ma ngasu manga ili tai ngo mingo I o nga me ke pai foi la he was contradicting himself e ka sia o kilo o se lo ia ala ko fengu mi ia tu lo me to follow ia na tala la le wingo fa metala fa mai o la o ke se ma wala lo mai ka mo fa mai illicit case ma walunga I lo utal tonu it's a criminal case a le la ofisini la a fa la ke lo o se case ma wala lo vai ala la me alenga fa me ka mo la kusamo ai to mo me le wingo tala fatu you are contradicting yourself mate
nga ole lo ko I fuar kanga ka lo ai pa ngar me a ekolosia e mai mo le rupe ke kolosia ko oi ia e rupe ke kolosia mai o kolosia ko oi ia o me nga fai pa lo ka manga mea ioi wa o e ko ngwa le nga la nga kele o me pepelo ma o me se nga fai ia e sa ola kala a fa yakun me ngala nga o era nga ko nga suai le me ila activating or super sengi nga e sa ola la kala e sa ola nga lu fa sa o mai le famasingo nga o ko apili nga se le me nga e fa ia o fela e lo ingo fia ka mai nga me ke nga su ke causa nga feiol mai au ke se mo nga o ke se mo fia ke se mai fem pe kinga le mo fai ai me nga mi ka ma lo ke se nga yale na ai mana tua mai o le tau te mana mala ma le tau o se fia mai ma fu anga nga sa o mai fia le lava evidence na va ko le a foi la nga le nga ye longo ke media po le le mau post ma me uma ka sent solo ka ngaka ko kongu I fa makalanga le anga mai fea nga fai ma me uma nga o se foi fa e kaupe a fai va ko ola pi o ka ngaka nga fai oi so of course la o so swangi nga ale ai le corruption le so swangi nga me ai aka ko wolo ile me sao le me kongu e ka o lo fia ka mai ale nga pai wa Brenda le nga fai case le nga lo ia case le nga pa fa sa o mai le famasingo nga le fa va le vale o lo fai nga fai il se fu pasengi le nga fu ai nga kele le vesi mare nga su Samoa karu oi na ora ura ka di nga fai ku I si au lo ia le ke kau so ai le case le mai se we kau fa ro ko kele mai ia ola utala le atua an le se yaile e ku ele povi ke islea ela foi le ola utalo le tu fa kai ape afa ole bo korokolo ku si kau kilingi le swamp play kongoro mkanga ruenga ole kilingi ese le au faisu esu e pepelo ia le au mai kai le ro foi pe ke wa afia ngame kilingi ese mai mau kai mi mai o ke le lopo le ale moli mau mi ara cross fai oe wala ngai moli mau ala o kala lungo la o video o ko se fai ke au ngam le sina me lo te fai tu o pe se konosio se hit and run cross so ka kabare o angi korosia wele alo fa longo ka dinga longo le video ke kilo le video ia langa foi mana tua tasile tangata tulo tasile tangata te vai tunga la lau mai tangata isiona to le nano fai atu I upuia ia ai la mafu anga wo akai fa mai yo upuia na fai runga ile ia tia me oni me mama a fai la esa wa o ke le lo ha uia o te le lo pe no fatu tala ia au mai tangata fa pe mai a inga nga ile oro la mafuka ia faila e ke sila fia o e ke ainga ia I ma e loa ia mama ia o ele upor makai fali den fa mama ia o el meranga o ia la ia mama ia o el meranga ia lenga o ke fa longo ku ila tau tala noa e fa si fa fia poto lo tala noa lo sunga le lilo ia ile tulanga foi lele e ke kau foi mai e ke fa kusa upu man tuana fa mai a fa kusa la ia upu fa ia nga ile ungari o hanga upu fai no le se counter so la longari la me la fa msingo fo e mo kolosio e le se la ko counter so fai ia nga ana no fa longo be afa pe o le winga sa o le na e tau mini ai o le su fo mai la na tala o mata o le mata upu le su le va tu ha o le ngari le o se me vai tele a le ke va ia ku upu ia nga fai o upu o le ai lau me mei maka I fafale a faila o leo te vava ia tu foi wa mele le la lau mai o e kangaka le ke vai ku si posti au mai fa pe mai o ke le loa e no a fai e se ten e ko fa foi mai la kala a vai e lu la wa o ke so e nga o ke le au fenga o ke loa a usu e ngai la ai uma e ngai sa u pe ke ko e kauso kanga e ke ai ngai I kangaka ke lu mafuka a faila e ke sila fia o le me ka o le maka I fale o se mea e ke mas fa ko fo den le aila keep it to yourself le mera nga ioi ko fa fo ia kula nga mala upurunga ma e kiri sa fu e fainga ko inga kala ilunga o kiri o mara mala fo ipo po yesi fa kanga nga ila lor ka ko case
isa wai ka e ke sau wai ke kalango ile me lea io ile la ofisiringia fo ile lo io ro ku ya kia se ofisiringia ma ya fo ila le wakipi mai wala ya fu ya ila mutu le ma auto mau auto ye le ka ko video le se ofisiringia la le kulanga pe o se me ka kau le sau le ile kalango ile me lea pe ka fa pe ma sau fai mai e vai le ia awa ele fa pe la ilo yang fa ka ngai le o ke karango ile me lea ai le fa ka ngar ka ko ngoi o ngar keis ala utala na fa tia el nam tau